आजको भात खाने टाइम पनि सक्यो है। अब विनर पनि पब्जी खेलेर काले दाइले जितेछ है। हेर न यहाँ हेर 2 किलो 7 किलो जब त्यो 2 किलो 7 किलो कुरा होइन। अब हामी घर जाँदैछौँ सर्ट लाएर। सस्तै भने घरले फेरि कम्पनीमा जाँदैछौँ। काम गर्नुपर्छ। गएर झ्याम 25 किलोको पलामु जाल्नुपर्छ। अनि यस्तै छ वृन्दावन मुसेदाई उता छ मुसेदाई बुढो बुझ्दैन म बुढो भयो यस्तो भएको भनेको के यार कस्तो आएर चाहिँ उ त्यो त यार यो त यार यो भ्यू चाहिँ नाइस रहेछ। राम्रो राम्रो चोरीहरू बसिरहेको छ रुखमा। वाह यार मध्येमा सबैभन्दा राम्रो फुल भनेको दुईटा जान्छ उता अगाडि। अब कस्तो राम्रो फुल है उ त्यहाँ हेर आमै फुल सबैभन्दा राम्रो फुल चाहिँ यहीँ त्यही छ। कस्तो राम्रो फुल रहेछ यार यहाँ यस्तै हो। अनि खिचिसक्यो हो अनुहार खिच्यो नि ढाड खिचेर खिचेर हाम्रो पनि कम्पनीको हजुर नगर भन्दा के हो कम्पनीबाट के अरे उयो बनाउनु पर्ला अँदै छ त हाम्रो उता पारिपट्टि कहाँ अब पेरिसको टावर गर्न रेजर कम्पनी छ रोडमा पनि यस्तो राखेको छ यार। वाह हेर न खै अब गाडी पनि कसलाई दिन्छ केपीओलाई त होला नि केपीओली मुर्दाबाद घुम्ने पार्किङ पार्क घुम्ने ठाउँ पनि कस्तो सल्लाहको बोट पनि रहेछ यहाँ। के अरे भुइँ सल्लाह होला होइन। आमा गाडी कुदेको फेरि सब ठाउँमा फुल फुलेको अनि त डनहरू आउँदैछ फेरि डनहरू वाइट हामीसँगै काम गर्ने तिमजाङ हो ऊ चाहिँ अनि कोरियन नै हो। अनि यतातिर फेरि कस्तो राम्रो फुल हेर त्यहाँ त 차 어디 갔어요? 차이 나쁘는데 견인 당한 거 아닌가? 갑시다. 바로 퇴근요. 바로 퇴근아 할래요? 바로 퇴근? 네? 진짜? 헐. 진짜? 오늘 반갑다. 그럼 토요일 일요일 다 출근하면 돼. 맞다. 뭐가 힘들어? 뭐 힘든 거 없어. 아니 농담 하지 마 그냥 퇴근하고 그냥 내가 일하는 거니까 토요일 일요일 이제. 일요일. 그렇지 일요일 토요일 일하면 되지. 그럼 지금 집에 가면 돼요. हाम्रो रेल चाहिँ यहाँ छ फेरि यस्तै रेल हो यो खिचा मेट्रो ट्रेन केटीएक्स जाऊँ न आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छिराउँ त। तपाईँको त दुध नै ठुल्ठुलो छ हो कस्तो फुलेको छ साँच्चै हो त यार। हेर्नु दाइले दुध फुलाएको छाती हो जमाइ छिटो हेर्नु टोङ 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 टोङ
빨리 일하라고 지금 말고. लामो भिडियो बनाएर के गर्ने कटिङ हुन्छ नि त बनाउने कट हुन्छ नि त कट 전화 오고? 아닙니다 맞아. 자동이야. 자동이야 아 रेलको अटो यो खोल्नु पर्यो कि अब माथि उठेर टक्क भिडियो गर्नु पर्यो नि त तिमीले थाहा छ है मजा आउँथ्यो होला है आइपुग्यो भने आफ्नो फलानु या किनेर आएर त मेरोमा पनि थाहा होइन सबै 뚱 뚱. 오늘은 인사차가 큽니다. 최저 기온은 2도, 현재 기온은 이 지역 평균 15도예요. त्यति हो उरियामा는 서울에서 부산 출발 우리 기차는 부산에서 서울까지 출발했습니다. 저거 봐봐, 저거. 잠시만 퇴근해야 저거 멋지지 않아? 저거. 보이지는 저런 거 멋지지 않아? 저런 거. 이 우리 이빨 지게차 보고 이거랑 스키만. 차원이 달라. 너 그 시험하면 조금 스트레스 하고 이래. 너 피곤할 걸. 이게 그지만 하고 이 밥 먹고 이 잠시 돌아온 것도 피곤할 거야. 뭐 일하는 건 달라. 피로 그냥 확 풀리거든. 그럼 이제 나른해 이렇게 가만히 있으면 그지만 하고 이렇게 가만히 하고 1시간만 이렇게 가잖아. 그럼 자. 이거 뭐라 노? 그 햇빛 TV. 그래서 맞다. 빨간 자기지 하나 있어.